Andan keyin Ramazanda iki nerseni köp tileş gerek Allah'tan. Köp suraş gerek. Birinci beyişti. Ya Allah beyişini bergin dep. İkinci tozoğundan saktagın dep. Köprek dua kılganda ya Allah, Allahumma inni es'aluka rizaka vel cenneh ve na'uzu bika min sakatika ven nar dep dua kılış gerek. Ya Allah men senin beyişini surayman, senin razılığını surayman, menin razı bolgun dep Allah'tan suraş gerek. Ya Allah Ramazan hurmatında bizi karından saktagın, dozoktan saktagın, dozoktan saktagın dep panah tileş gerek. Düşünüңөрбү? Эки нерсени көп сураш керек. Дуа кылганда бейишти сурайбыз жана дозоктон сактагын деп сурайбыз. Жана эки нерсени көп айткыла дейт уламалар. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Экөөнүн бирөөсү зикир, зикрулла. Ал кайсы зикир болсо да боло берет. Бирок хадисте келген зикир ал ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Düşünüңөрбү? Же вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шейин кадир. Буну оксоңардан болот. Jana ikincisi istiğfar. Estağfirullahal azim ve atubu ileyh. Estağfirullah ve atubu ileyh desene de olur. Ya Allah senin keçirim surayımın. Jana toba kıldım degen söz. Toba kıldım. Günlerim keçtikeni ya Allah. Toba kıldım keçirim dep Allah'dan keçirim suraş gerek.